gusoza. Semeni haleluya. Ndarambiranye se. Iyi korari mushiriya hiki. Mushiriya mubabwirega mu kibembe. Bachiyo hiki. Onongera. Trisha. Bwana sifiwe. Haleluya. Murabizi ko tuzobazwa bino twashemo. Muzi ko kuza mwivuga butumwa atari ifyeri. Uzi ko ari ukwiyongera ibintu tuzobazwa. Tangaza. Ntabwo kuza mwivuga butumwa rukuza kwicara na Kivara. Jewe nzi kuko nzobazwa. Imana izongera ngo nakohereje na Kivara, ariko watanze message umutima wanje utarukeneye. Watanze ibyo abana Kivara bifuza. Niyo ngorane turembereye, nico kibazo kitugoye. Nukwifuza kumva ko tuvuga ibibanezeza, ariko ndi mukundi bibabaza imitima ariko bizobakiza. Uzure kubabara ijoro rimwe ariko uzonezerwa ubuzima bwose. Ubabare wongera ariko umenye ko ubuzima uzabamo ari ubuzima bw'ibyishimo. Kuko iteka ryose ukiri muca nta munsi ubuzima bwawe buzogubwa neza. Nta munsi ubuzima bwawe buzogubwa neza. Ntaho twigeze tubibona mu bwoko bwacu nubwo twahuye n'ibibazo. Ntaho twigeze tubona umugore yicara akanywa inzoga. Taho ariko isi ya none aho bigeze umugore ari mu kunywa inzoga yataha konsa umwana. Abandi bageze basha mu butayu akaza amashara kamwisha yarira konsa umwana, ariko twe bari mu kuva mu tubari bateye amashupa akazaza yirukanka umwana konka zeri. Torero ry'Imana ko muragana he? Ko turagana he? Uwo mwana uzokura yonka izo ngibyo azokora ibimeze gute? Amashari yaragwiriye mu bantu, umuntu ari mu kuryamira udishora agatanga ifaranga bakica undi. Mu gitondo akitaba mukiriya akazinduka wa mbere ari wo watanze ifaranga zo kwicisha undi. Hagatanga ifaranga bagafungisha undi. Umuntu uzugira ubuzima bwo kuryama ku gitanda, undi yaryamye muri gereza yicaye hasi. Mwabantu mwe imitima y'abantu iratandukanye. Shopu yabivuzeho hejuru, je narafunzwe. Funzwa gatatu. Kandi nta munsi ndafungwa nakoze icyaha. Habe numwe. Nta munsi nafunzwe nakoze icyaha. Ufungwa gusa twitwaje ijambo ry'Imana. Bibiri. Mwarambuye ngo nzokugendaho ngo paka. Titacu uzompindure kaburimbo. Bwana sifiwe. Hari inyuma turi kumwe. Iriya turacyari kumwe. Hano hirya turi kumwe. Inefo bimeze gute? Tuzamurira twese Imana ishura. Haleluya! Bwana sifiwe sekisa. Paulo yandikira abagalatiya arababwira ngo abo ngabo barabikundishaho ngo si urukundo babagirira, ngo hari abandi bagabo bari barashe inyuma bacunaguza ubutumwa Paulo yari yarabwiye abagalatiya. Paulo arababwira ngo nukuri nza mbabwira ukuri mukababara, ariko bari bababwira ibibanezeza si inshuti zanyu. Arababwira ngo abo ngabo ngo baza babikundishaho, ngo ariko si urukundo babafitiye, nukubikundishaho ariko nta rukundo babagirira. Umuntu uzokubonaho ikibi ntakikubwiye akaguhishira uzomenye ko ari umwanzi wawe. Umuntu uzokubona ni kibi akacihorera akakireka ngo yaye ngo aragukunda nukuri ntagukunda mu bashaka kuguta mu mwobo abamo. Habamo ariko amacakubiri ni twebwe abantu niko nababwiye, nitwe tugira abanyazaha baba mu materaniro. Ayandi moko umuntu azakizwa agakizwa yapagana akaja hanze. Yapagana akaja hanze, ariko twebwe umupagani wacu agira intebe y'imbere. Azatanga icacumi, azatanga amaturo,
araho gusa nuwaho nga nukuri byo byose uzukora bizabisha ntaho bizabisha. Ariko tukama dukunda gusaga ngo tugire gucyaga turebe ko buca bukira, turebe ko buca bukira, turebe ko buca bukira, turebe ko buca bukira. Ariko mbibwira bene data sinze bona biganirije niba ari Bosco no inshuti tkunze kuganira. Umuntu wambwiye ngo arampeza ngo umutahe ngo nzoje gucuruza. Mutahe areba uyu mutahe no wiki banasifi Mungu nta mugabo ntugi batandukanye, nta mugore nta mukobwa. Umugore w'imyaka 30 arimo kwama kubita amakajipo k'umwana w'imyaka 15 agatambuka tibagisonesha sigaye amasonesha iribaye amaberi yose yunama agaseruka. Waguze igitenge ukaje kugishanyaguza tayeri uramwishura ku ifaranga zawe ariko ukamusanga umugongo wose yawusize hanze. Yamara kazaza imbere y'abantu ngukora protocol amapepe ibyo bintu muzamushama gusa neza ukwiriye wambaye ukesheje umurimo w'Imana ugomba gusa neza. Cyane cyane yongesira mu bayumbi bawombeze. Umugore ufite ifaranga w'umunebwe numubitsi w'abayumbi. Siko bimeze majujista se mutabizi. Numunebwe wa wuduheka weke abandi bose ariko kubera ko kwagira ifaranga ikiyumbe kikamacicara ngo niyo kontabure w'amafaranga. Bazukubita yewe ninde ntaza aja mwihuduma ntaza amabanga y'ikiyumbu kwasa ntaza uko bintu bimeze kuko gusaza tekera president na visi cyayi zokiboka. Bwana sifiwe. Tugire bucya nsoze kwa heri ndugu we domono kasilari bana. Muri aho torero ry'Imana tuzoja mu ijuru bisho nukuri kw'Imana tashizire nzobwira Imana ngo nageze nakivara ndakivuga bakanyaraza barakanyaraza n'abaseka baraseka ariko message yaratambutse. Tugereje bari mu gukenera ngo duhindagure tuzingazinga uko biri dufata ibintu uko bitari. Abaririmbyi n'abasinzi bamwe baheka muzamuhura nawe mu muhanda yasinze ariko yapfa kwinjiramo mikoro niyo. Bankukubita umukunga nsha nanone muze habe nkurenguka bukeye. Simama wewe. Primera voz.
semeni haleluya. Ndarambiranye se iyi korari mushiriya hirya mushiriya mubabwirega mu kibembe baciyo hirya onongera trisha Bwana sifiwe. Haleluya. Murabizi ko tuzobazwa bino twashemo. Muzi ko kuza mwivuga butumwa atari ifyeri. Uzi ko ari ukwiyongera ibintu tuzobazwa. Tangaza. Ntabwo kuza mwivuga butumwa ari ukuza kwicara na kivara. Jewe nzi kuko nzobazwa. Imana izombwira ngo nakohereje na kivara ariko watanze message umutima wanje utarukeneye. Watanze ibyo abana kivara bifuza. Niyo ngorane turembereye nico kibazo kitugoye. Nukwifuza kumva ko tuvuga ibibanezeza ariko ndi mukundi bibabaza imitima ariko bizobakiza. Uzure kubabara ijoro rimwe ariko uzonezerwa ubuzima bwose. Ubabare wongera ariko umenye ko ubuzima uzabamo ari ubuzima bw'ibyishimo. Kuko iteka ryose ukiri muca nta munsi ubuzima bwawe buzogubwa neza. Nta munsi ubuzima bwawe buzogubwa neza. Ntaho twigeze tubibona mu bwoko bwacu nubwo twahuye n'ibibazo. Ntaho twigeze tubona umugore yicara akanywa inzoga. Taho ariko isi ya none aho bigeze umugore ari mu kunywa inzoga yataha konsa umwana. Abandi bageze baje mu butayu akaza amashara akamwisha yarira konsa umwana ariko twe bari mu kuva mu tubari bateye amashupa akazaza yirukanka umwana ko baramukurikirana gutya ngo abatware bose baravuga ati dushakishe Daniel ko twamenye azasenga ari umukristo dushaka impamvu nituyimubona tuba tumufashe gisha ngo barashaka basanga ngo ntari kandi ngo bamurebye ukibasanga nta mafuti nta bicumuro nta byaha ngo baravuga ngo twayibuze ariko yemwe muzamureka bisi baturebe niba tubona bavuga ngo nukuri bariya n'abakristo bazabaje gusenga kandi baba mu ikanisa nta mpamvu twubabonaho nabera nabaziranenge. Soma Efeso ndangiza yemwe nimuvuga ngo amen. Ikanisa ni twebwe. Kanisa ntimukazamuga ngo ni bibati birahanga. Ikanisa ni twebwe turi ikanisa. Abefeso 25:26. Ikanisa rizogenda riryera. Umukristo azogenda yera. Naho nimba atera tazogenda. Sinje uciye ubana ariko ni bibiri bivuga. Abefeso 5:26. Bibiri iravuze ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Amen. Komeza. Aryishire rifite ubwiza. Umva umukristo aza yezwa itorero rizagenda ryejejwe nzagenda nejejwe uzagenda wejejwe tuzogenda twejejwe kandi ngo nimba tutejejwe tibikunda. Umukristo aza yezwa uko bukeye nuko bwije ni mugoroba akuhagirwa aho aryishire rifite ubwiza azaryishira turi beza dufite ubwiza nta kindi kintu na kimwe tunenga dafite ikizinga. Ese ikizinga ni iki? Ikizinga ni iki bakecho? Ni igishishi? Ni ikibara? Aho ngo adafite n'ikizinga ubu nyine wowe twitegereza hano ngo dusome gutya ukuntu twiceye hano gutya ibizinga birahari aho ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa gidafite umukanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo cyangwa ikintu cyose kibi ahubwo ngo ribe iryera bizaba ryejejwe umukristo azayezwa ridafite inenge nta nenge ufite nimwe. Komeze tana mugayo nta mugayo nta mugayo uhari aho ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye. Ni ukuvuga ngo umukristo kera mwahoshe nimuvuge ngo amen. Umukristo ni umuntu umuziranenge ni umuntu udafite n'agatashe n'akamwe ni umuntu udafite n'umugayo. Umugayo uzuba hari hakwiriye kuba icyo wari ukwiye gukora cyiza wamara utagikoze hakaboneka kubona umugayo.
ni ukuvuga ngo hari ibyiza dukwiriye gukora, dukwiriye gukiranuka, dukwiriye gusenga, dukwiriye kuba bizerwa, ariko kubera ibyo ntitubikore, twamara tukabonekaho umugayo. Ariko ikanisa Kristo azojana abakristo mube tayari, umuntu wese yihamirize mu mutima we uvuga ngo ndi umukristo. Icyo ni ikintu kiri mu mutima wawe kiza kimpumuriza kikambwira ngo uri umukristo, uzaja mu ijuru kandi uzabana n'Imana, uzanezerwa iteka. Nimuvuge ngo amen. Mwaguke dusenge. Umuntu wese uzi ngo hari ikintu kibuze mu buzima bwe, muri ibyo byose tuvuze, dusenge, nitumara duheze umugisha wundi wa kabiri nawe asatubwirize. Ariko umuntu wese umutima wawe ukubwire ngo ese ndi umukristo, zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa, cyangwa ndi cyanga byarancanze, icyahusi kikugoye, uvuge ngo uyu munsi ndakiretse, sinzongera, ngiye kuba umukristo, ngiye guhora mu bicana byo gusenga, kandi ngiye kuba umwizerwa, umwiringirwa, ndafite umugayo, ndafite ikizinga, ndafite n'umukanyari. Numara witegure, Yesu ari hafi kuza. Timwovuga ngo amina. Amen. Yesu ko araza. Abantu gusa bari mu kumakubuza ngo se ngo vizigeze he, abantu bakaba bishira bakishimira visa, babanko bavuga ariko none mwebwe hano si kiriya twegwe iwacu nuko amavuga muri Kenya, nukuvuga ngo uyu pastor hano bavuga ngo visa yiwe yaje, urebe uko afite n'intama baragiye, ukamusanga abantu bose bashushe, igitangaza cyabaye ko barateka inyama, ko barateka ibidoho, ibikina biki, ngo wajaga mu ijuru. Ariko twishimire kuba abakristo gusa, aho kwishimira Amerika n'Uburaya, twishimire ko turi abakristo. Jewe ndi umukristo, zahora ndiwe mu bintu byose byogeze kugupfa. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri Imana izi abantu, ukatumenya uko tugenda n'uko twicara. Buri gihe cyose uratuzi, uzi imyicarire yacu n'imigendere yacu, kandi waraturemye umara waducungura, udushira mu isi, utwambika umubiri, udushira muri iyi si,